Mathaa manini thutha wa minista wa kiene Rotich guikio ngono na gukinyio igoti-ini muthenya wa ira agikuruhanio na ngukumio ya ciringi bilioni 21 wa kiene wa ndemu cia Arol na Kimwerel, atongoria matiganite ni magithitie kiene kunyitwo gwake, makiuga thirikari ni mai irahurana ndiri bara-ini ya ungumania. For the defense, it remains the same. Mubunge wa Kipsaret Oscar Sudi ni umwe wa atongoria aria makoretwo muhari-ini wa mbere hari kumenereria ndeto ino, akiuga kunyitwo kwa Rotich ni kuhinga Akenya maitho. Mtu ametumika. Na unajua Rotich makosa yao, hii watu ni waoga. Kama Rotich angependa kusema ukweli, ametumika kama tishu. Sasa imefika wakati amedamiwa. Ukiri uguo, Sudi ni agite na nganja hari ndugu ya mutongoria wa bururi na munini wake, akiuga ni maremetwo ni wira hari gutungatira Kenya na njira iria yagiriire. Lakini pia mimi nataka niambie William Ruto, kwa sababu yeye pia amekwama, ya kwamba hii urafiki wenu na Uhuru Kenyatta ni fake. Sudi ni onekire gucakaya uria Kenya aingi mathiete na mbere na kugumirwo ni ukia na thina muingi, akiuga maya mothe macungiriirio ni kwaga uigiririki kuri atongoria amwe thirikari-ini. Wakenya wanaumia. Hawawezi wakanunua chakula, hawawezi wakapeleka watoto shule, hawawezi wakapanda gari kutoka hapa mpaka Nairobi. Biashara imekuja halfway, hata ingine imekuja quarter, kwa sababu ya watu wachache wanajitakia makuu. Mieri ina ireketie kuhituka kuma riria Rotich ahungirwo mahuri kumana na ngukumio ino, atongoria kihiri kuma Rift Valley makoretwo muhari-ini wa mbere kumenereria ndeto ino na njira nene. If that was true, then the cabinet secretary, not just Rotich but all the previous ministers of finance, should actually be charged for all projects that have been accomplished in Kenya that are being procured in the same manner. Maya magithiaga na mbere ekwirwo 13 aria makuruhanitio na ngukumio ino na matari maranyitwo ni maruteirwo mukana ni igoti makorwo meneanite gwikinya gatano ga kiumia giki, na kwaga uguo igoti riheane warandi ya kunyitwo kwao. Ekwirwo 28 nio makuruhanitio na ngukumio ino, kuria 15 marakinyirwo igoti-ini muthenya wa ira, ari ni hamwe na minista wa kigina Rotich. Handu-ini ha Kameme TV, mutaburuko wa mohoro, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.